Bog svima, pošto na YouTube nisam uspio naći neki review, a posebno na hrvatskom za ovu navigaciju koja je u biti nasljednik i danas poznatog programa Don't Panic firme Mireo, odlučio sam snimiti ovaj kratki review da vidite što dobijate, a što gubite. Kao prvo, ovu aplikaciju sam testirao na iPhone 7 uređaju, operativni sustav je iOS 10.2 u trenutku snimanja posljednji, gdje radi bez ikakvih problema, bugova ili rušenja, no veliki minus bar za mene je taj što korisnici one stare aplikacije Don't Panic koja je maknuta iz App Store i ne možete više kupiti, znači podrška za nju je ukinuta, nisu dobili neki popust, a da ne govorim možda free verziju ove nove Mireove aplikacije. Ok, sad sam rekao nove, no svima je jasno da je ovo nasljednik starog Don't Panica. Cijena samog starog Don't Panica bila je jeftinija za nekih cirka 50 kuna kad se preračuna, to jest kad uzmemo u obzir nižu cijenu Don't Panica, ali sam tečaj dolara koji je otišao gore za razliku od prije. Trenutno ovaj Genius Maps košta nekih $12,5, a iako sam čekao neke popuste ili akcije koje su bile najavljivane u posljednjih cirka godinu dana, isto nisam dočekao, pa sam na kraju odlučio ući u kredit i kupiti ovaj app po redovnoj cijeni. No nakon svega ovoga, šalu na stranu, krenimo malo na razgledavanje same navigacije. Kao što vidite, trenutno smo na ovom osnovnom ekranu, idemo prvo do ove donje lijeve ikonice, znači s lijeva idemo na desno. Lijeva ikonica, pošto se trenutno ne mičem, statičan sam, prikazuje kao što i sami vidite sad na ekranu visinu, brzinu i prosjek pređenih kilometara. Tu je opcija i za pojačavanje i smanjivanje glasnoće na dodir, koju isto normalno možete mijenjati, ali u biti htio sam reći da je sam uređaj, novi iPhone po sebi, dovoljno glasan, tako da sa tim nikad nisam imao problema, to je sa tom glasnoćom, da bi mi bila pretiha ili tako nešto. Tu je opcija dodatnih glasova gdje možete znači birati razne glasove. Na kraju kod ovog dijela preuzmi dodatne glasove, vidite i sami da sam ja odabrao glas Željka Pervana, to mi je ostalo još od Don't Panica. Jako mi se svidio Željac kak valja bureke i uvijek me ono nasmije, a dobro je da vas tako neki glasi nasmije, jer normalno ako vozite neke duge rute, ono održava vas sa budnim. Tu je dobro poznati Aljuša, normalno Duško i Danijela. Moj glas nisu htjeli kupiti jer sam im bio preskup, pa se nadam da ćemo se dogovoriti za sljedeći put. Osim hrvatskih glasova imate i srpski, gdje pričaju Milica i Nemanja, i normalno ove ostale koje nas ne zanimaju, samo nas zanimaju ovi glasovi iz regiona. Vraćamo se na ikonice u ovom donjem dijelu, znači vidjeli smo prve dvije, idemo na treću, to jest srednju koja vas vodi kući. Pošto je moj GPS trenutno isključen, zato stoji ovaj uskličnik. Malo prije nego što krenemo na ovu žutu ikonicu ceste ili ti rute, možemo vam pokazati i u biti ajde možemo otići na ovom ekranu vam sve pokazati. Ovo je jedna zamišljena ruta i evo sad ću vam pokazati da je mapa vrlo responsive što se tiče brzine, znači nema štekanja nikakvog ni nikakvih problema. Dakle, pritiskom na ovu rutu, dole još jedan put ću stisnuti, pojavljuje vam se ovaj donji prozor zamišljene rute koji možete povući prema gore i sad imate tu još opcije razne, ali ja ću se zadržati na ovoj najdonjoj opciji, to jest na dvije ove donje gdje vam piše spremanje i slanje. Imate jednu zanimljivu foru gdje je napisano pošalji. Kad kliknete to, znači vašu trenutnu lokaciju ili cijelu rutu možete poslati putem od SMS-a, vidite, do ovih aplikacija i društvene mreže Facebook, no da bi je neko primio, znači i koristio to što mu vi pošaljete, mora normalno na svom uređaju imati isto instaliranu aplikaciju koju mi sad koristimo, znači ovaj Genius Maps, bez obzira na operativni sustav. Ako on nema, onda ništa od tog slanja, niš mu to ne znači. Možete normalno to ispremiti, ali došla mi je porukica, ok. Dakle, ovdje dole možete objaviti vašu vožnju na Facebooku, znači aplikacija se spaja
i putem vašeg Face-a, ako ga imate, ako to želite objavite, ako ne, i možemo krenuti dalje. Kad smo na ovom osnovnom ekranu, vidite i sami da imate još nekih opcija, znači još jedan put ću stisnuti plus minus, imate ovaj kružić, to su vam opcije, stisnete, imate prikaz znači terena 3D, isto tako noćni mod, dnevni mod, sad smo evo recimo u dnevnom, ali ćemo se vratiti u ovaj automatski, pošto je sad noć dok ja ovo snimam, onda ćemo zadržati se na tom. I recimo isto ovaj pogled koji vam se može promijeniti i normalno prilikom uvećavanja možete vidjeti kako ovo izgleda. Evo možemo biti prebaciti ajde na mod dana, iako nije dan, da vidite ovaj kako vam to izgleda po danu. Znači imate i ove 3D građevine koje se besplatno skidaju i svi veći gradovi ih sadržavaju, normalno ona manja mjesta još ne. To je to. Prije ovih drugih nekih stvari otići ćemo na adresu gore ili pom pretraživanja. Kad to kliknete imate point of interest, gore shortcute, znači benzinske banke, restače, bankomate, dole scrollam imate hrpu toga, znači on vam to sve automatski nalazi. Isto tako je super stvar, vidite dole ova predzadnja opcija Facebook mjesto u blizini, znači isto tako ako ste spojeni na internet, on vam isto tako nalazi i povezuje to sa Faceom i to fakat odlično radi, to su dobro složili. Moje mjesto znate šta je. Jedna isto tako super meni opcija, imamo recimo ovu zamišljenu adresu gore donje Svetice 85, kliknemo na nju, ovo nam baci gdje je ta ulica i sa desne donje strane vidite ovog čovječuljka, uzmete čovječuljka i automatski ako ste priključeni na net vam se otvori Google Street View, znači ne morate kombinirati dvije aplikacije. Google Street View je već integriran u samo ovaj Genius Maps, što je evo stvarno izvrsno i za pohvalu. Kako se vi krećete u autu, to jest kako vaš mobitel ide lijevo desno sa samim autom, tako vam se normalno mijenja i ovaj Google Street View pogled, što je isto izvrsno. Ne želite ga više, kliknete ovu dole opciju zatvori, bam, vraćate se ponovo u dio same Mireove navigacije. Kad povučete ovo gore vidite sami više opcija, sve u biti pretpostavljam da razumijete, pa neću više to dodatno objašnjavati. Vraćam se na mapu, to jest na postavke. Idemo na postavke. Pro Guidance Hrvatska, to je kupljeno, znači same mape raznih zemalja su besplatne, ali navigiranje ako hoćete glasovno se plaća, rekli smo koliko to košta. Glas za navođenje je besplatan, hrvatski, Željko Peron, to smo već objasnili. Ove sve opcije pretpostavljam da znate. Imate još jednu dodatnu opciju povezivanje sa vozilom, znači koja se dodatno plaća. Ako ste dobili na lutriji Jaguara ili Land Rovera ili u nagradnoj igri Agrokora neki drugi auto koji ima u sebi najmoderniji Pioneer sustav, onda vam je još dodatno tu zaplatiti $40 recimo što se Europe tiče i imate i povezivanje multimedijsko sa vašim supermodernim uređajem u vašem full novom automobilu. Što se dobija besplatno, još jednom da i to riješim, znači osim ovih 3D dodataka i 2D dodataka, skida se besplatno, znači onaj glas Željka Pervana, to možete skinuti. I još jednu stvar koju možete skinuti, samo da je problem naći, ako uspijem naći negdje gdje točno to piše, preuzmi se okupljen sadržaj. Je li to tu? Provjera kupovine, ne, ja sam sve skinuo što se moglo skinuti, možda mi zato normalno besplatno, zato mi više i ne nudi tu opciju, samo malo, možda kod odabira karata, kartografski podaci, ne, dobro, nema veze, znači, sad sam se sjetio, znači, što je još besplatno, su kamere, znači ove od policije,
kamerice, kad dolazite blizu kamerica, to se posebno skida, ali je besplatno, znači skidate iz trgovine njihove, ali je free za nas u Hrvatskoj i dolazi vam obavijest na vaš mobilni uređaj prilikom navigiranja da se pazite kamere, da je ona u blizini, što je isto onak super stvari, što koliko se sjećam stari Dom Penic nije imao. Eto, kratko sam, nadam se, nešto vam razjasnio, objasnio. Čak imate, kad skinete navigaciju ovu 7 dana, čini mi se besplatno sve, onda vam se ukida glasovno navođenje, pa ako ste zadovoljni, onda pljunete skoro $13, ako niste, onda odaberete neku drugu navigaciju. Normalno, ove mape koje skinete od Hrvatske su stvarno zadnje, provjeravao sam par nekih glupih dijelova koje 2-3 mape koje sam inače imao i koristio nisu imale ucrtane, no Mireo ih je imao i fakat što se tiče tog je po meni bar onako jako točan, ako ne i najtočniji što se tiče navigacija koje su u Hrvatskoj. Dobra fora su i alternativne rute, znači do nekog mjesta on vam nudi čak te alternativne rute, pa se vi onda možete odlučiti da li želite ići jednom ili drugom rutom, vidite prednost jedne i druge. Možda mi to čak i ostalo, mislim da je baš kod ove rute mi je nudio alternativno, ali pretpostavljam da sam se odlučio, ili evo, promjena rute, da vidimo šta će biti sad. Aha, sad me već fura negdje drugdje. No dobro, nema veze. U svakom slučaju hrpa opcija, dosta onak sve intuitivno napravljeno i što se mene tiče, ja sam sa njima zadovoljan. Skoro je dobra kod Dom Penic, skoro mi je prirasla srcu kod taj Dom Penic koji nikak ne vrem prežali. No sve u svemu dobro su je napravili i mogu reći da je navigaciju lako i onak sigurno koristiti, nema nekih većih problema. To je to, završio sam. Ako imate nekih pitanja, bacite ih u komentare. Ako ste super zadovoljni, puknite like.